Isamla don sap apo gejala kila sedang pau perthai ba kyu kham sejerong ban ben I ka sap ka phong jongki syaga perthai lengba kirinsan ki barit apo gejala nya kirinsan bahe jongkari India kumju kene gede hadin banalor samla Steve Jerwa balara ikanam ladu aga Indian Best Dancer Season 4 badang syukut shan ha Mumbai menta saiwai pat ikenthai ibalami khmat cheka hip hop Indian Season 2 kata isamla yamanlang karjana. Isamla yamanlang karjana idai besong basa amaulai nongkwar Block 2 East Khasi Hill District bat ibaladon ke arta ke baar South Nam. Aga jing keren bakilat pathai kubor. Isamla yamanlang karjana idai thu bakane jing syat lasdang banle edition nadu banai kela lengkot bat lapenlong hakol kata. Bat menta ke jing tebit bat syat jung I samla yamanlang ila syajit syushu poi sendon jaga top 7 benrung kamja kemat. Lengba ke jing syat jung I ha stage ha Mumbai lasaki bagi kindong bisar bupau jung ka film Bollywood kelayaro badang lengo ya kasap syat jung yamanlang. Isamla yamanlang ila ongru bakane kerensan ka compare na barok jing kop ki baju peniyaj hapo ke India namar haduk menta kimpat ong badan kam ne ban vut na kipai ba Henry menta ya ban pen klan bai ke jing syat. Wala kataru isamla yamanlang ila kerpat jagi barok kipai ba jong ke jela ban aya ke jing kersan lem da ka papaj ba download na Amazon Prime bat na MX player ban UI ya ke jing syat jong I.